Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kipai ba na kathain garo ki baha papo garamrai jerngam constituency haka khatwe trik kolalengkon araja apulai tegi hajar kilatui saka jengalang pait ba jong kurtong simet na ramrai jerngam constituency u RG moment ya kate ke jengalang pait ba la yo ban pelong hapo kosnong malangkona hakani ke jengalang la der dekat lang ba penslur lang lingdo nongkin kien u presiden ke seng kurtong simet u handle John Kharbani general secretary u ba iskarlan nong si chief advisor uba syarai kerpang hujan Presiden Youth Wing bat kiwe uba RG moment hawa kren sekilat pathai kebua ula penpau ya jings ngokumen ban poi sakatong jong ke jingjop ba ula kamru bagi pajba nagi thain garu kila dan lupa bat u kumba prapo nak sispa ngala let bun ki jaga to lalap suru jonga nagar yang election jonga sengain pamenta ongno anu let bun brio la ong yanga nailet stay tang ma ngalalet to at least lai pungo sapu to ngayo be thang no sulong ro mo singain hang no singain katum ka menta namar jingit jong ka pai pa nget ulai lai jingit yagi pai ta pan persan yang atang ka 100% katum ka menta nga 100% la job nang kleng khasi negaro le to prapu person to klem na adu menta tata poi ketong nga nengkong surok nga lalet kleng ramrai tang balalap kan jingduna jongga surok nengkong surok adin jingnang jing start education pun ki sektor dang don duna kat ba ublai la ayanga nga bersang ban yarap yagi pai nga klem la ban keno yagi tang ba bait bala sutu la iwi la jong gumno kam jongki bait ba raino yaki tang